So chikarusian me bilak chituta kalanganen coach. So chicken ran what if we so chikataye wong kamelele makchay karusian porque achapil kak kanati so chikach machavan check mau mechoches chuyang kanati nan kulakach. Tebil machavan bil check mau mechocho bil mia ka soangen arai kara pemerabil kupene so chicken ran watch. Kecak ini nan ke katai perki. Mentaci mak cabil to besang. Secemi mi pena pucaan kian soumwahu. Cangga ke upenenan. College tenan life es pok cangga ke upene. Tak cangga rong masenen coach. Amen puk sarabin masaninan rong isa su me masenen coach kalep me bangga kay rata caposon. Acaposonen ga kekirta sang niya caban rong tak caban ne upene. Masenen coach. Amen. So, moni bantulang nan sa Limen Koht na masente. Tami menew kiyang chesu chicken ran watch. Iban bil purangan siya kabe se isngay porque kamelele me chocho. Stiwe waki isngay. Moin pali malaw che me se isngay ya. Imi pilmen. Gusto ko siya tayo ngay mo ni bantulang nan. Sa Limen Koht na masen so chicken ran watch. So, ito cherry look ngay men matalanim o so watch miminan away tanan Maui. Abo yan bilagis siya kabese sansal. Ichikitanan te iputinan benini yumi ka kusuyame re wawag KAUN-O ite iputinan o chikitanan bras lalwanan so yumi bil kalangan kiyang KAUN-O porque ipilyang bacheng school yome lakin katan ki Bible school mawiyawi ton langas kamilal machocho ese wasach freedom o Fil kanagala school wachi kara bene mihmi nan Maui laleto so chicken ran watch pwe kisang ni bil we achi tatakan ng KAUN-O. Amen. So ari poyen piltola sang mecho piltolang nang sa Limen Koht na masenong kuchail so chikapun ran watch ikamelelem sa Limen Koht na masen imi ko so yamis yatanin so chipi na chail lalo kong lole. O so chipin na chel wewe ma chepan uta chipin kos ya sa Limen Koht na masen ebiluya me ko Kesempwalki yan so mipil aleti mengi pambil pose sa Limen Koht na masen so chikapon ran watch porque ischomen uta ko to porque mga yan ko to che live kos ya tame iwewe kita tami miminanay matamataw, imimin ko siya makalangan kanyang KAUN-O porque laleto nan clock watch KAUN-O inin kasala yung itami pankak uya ki amen sa waste pankak uya ong emen kuchain menen karacha chay mo so chicken ran watch te so chidi pidipil chiwe wako kakulak ete bag nan mawiyat sa kulak walu sama ari tami menew kiyang chay so chikapon ran watch te aralap yo memen uya kiyamen sa wasong kecil so chikapon ran watch masani te tame aralap watch masani Kesempwalki mihmihdi nan Limen Koht te nan presence and coach. Kesempwalki mihmihdi nan Limen Koht te nan presence and coach. Iaralap watch me kamela na KAUN-O kasali yang iya te KAUN-O pulikiti nanay. Noong iyong po yan kakuyaki yaymen. Sawas te yan kakuyaki yaymen and karaj ong kecil so chicken ran watch. So aralap watch tami Kesempwalki perki. Naksaban check mo presence and coach te Limen Koht. Irailakan siya mo itang Christ arail norte irailakan me. Aleta Christ na ng rail no no bangkak mihmihdi tawiya mihmi nan presence and court te nan Limen Koht. Amen.
Ari aisa wasin so chicken ran what chaban we amen and karach kichail. A span bil no rei yawa we achemen and garachi acham Ari makchaban check Maui ran puk Mehmen watong kichail. Nan Melkahka tuisa keo ira chikichikeu koti. Melkahka ira lau tuisa keo ira chikichik eu koti. Mehmen watong kichail so chikakun ran wach. Ari iban bil perkita mi ban nagiswatak pwe. En pil san salama wong kichail niya chay iban bil eu kipene sa Limen Koht maasen. So nanira chikichikeu koti tame maasani tene. Mehmen makin diar wasahn rehn KAUN-O. Mehmen makin mihmi pahn silepen Wasa Lapalapo. Ye patohwanohng coach. Komwi me soundoarepei o silepei. Komwi me coach me likih. Pahn doareiukasang me keper koaros. Soangen soumwahu koaros makin kemehla aramas. Pwe Koht Limen Koht. Sohte pahn perki Koht pahn polpenin lime. Sa Lapalapo pahn sinsileyuk o doareiukasang. Amen ikameleleme. Wasahn watawatach makchaban pin watak kepin kataropwei song laut kechaban aleti sang lole. Amen. Okchabangak diarata tame Kesempwalki. Kuchan mihmihdi nan Limen Koht takchan we mihmi nan presence and coach. Nakchaban kaprela nan wasahn watawato na sanime. Israel kanche makin diararai wasahn rehn KAUN-O. Pe Israel kanche makin mihmihdi pahn silepen Wasa Lapalapo ye KAUN-O. Ye Israel patohwanohng KAUN-O. Komwi me soundoarepei o silepei. Amen. Kamele me wasach koskosi yang ngong kuchail so lang so chikapon ran wach. Porque wasach kosi yame Israel kan chemagin mihmihdi pahn silepen Wasa Lapalapo. Ye Israel patohwanohng KAUN-O. Komwi me soundoarepei o silepei. Makchaban check mau bil ketin che wasach nan wasahn watawato tene. So chiban tene pahn doareiukasang keper korusien. So chilipilipil song keper tamak chagan leleng tak chagan kilkilang nin achamemor nin sampa. Puksarau katete nan iren wasahn watawate makchaban mihmihdi pahn silepen Wasa Lapalapo te makchaban mihmihdi nan Limen Koht tenan presence and coach. Utan KAUN-O pahn silesang kecha. Piliyau may bilmen watong kecha na nipro. Nampukan nipro. Bilkat katete yang kechamen. KAUN-O bin masani me isuchipan mo isang uko isuchipan kasi yukana. O tami bilmen katete yung kecha so chikapon ran wach. Ma kechaban bil mihmihdi chenan Limen Koht te mihmi nan presence and coach. Aime wasa ko siya me KAUN-O pan so chikasi kechala o KAUN-O so chipan mo isang kecha. Amen po kita sang niya chaw ya mihmihdi chere te mihmihdi chenan sapol me presence. Amen. So puksaraw katete me KAUN-O kay deni aramas puen kinlikam puen sukun kapayata tame sapol me masen masani. Arma masani me sipan kasi kechala o chipan likit melye kechala. Autana pan ni yang kecha sanga chen ni achaban we mihmihdi te pilata mihmihdi nan presence and coach te mihmihdi nan Limen Koht. Amen. So song kay may pilmen watong kecha te menen karachikin kecha poen pilkak san salamau ten pilkak weweng yung so chilipilipil me bang kelang me mimipon ko ada chance watch o pil beban bil to tamur tame Kesempwalki kechan pilata kechan mihmihdi uya mihmihdi soche to we apuya mihmihdi nan presence and coach. Machabang watak pain watak nan irachikichikeu kogoti song laut kechaban aleti tame Kesempwalki kechan uya mihmihdi kechan uya mihmihdi nan presence and coach. Amen. So ap niya chabang uya mihmihdi nan presence and coach niya sumok chabang uya mihmi nan presence and coach da
pila tawiya mihmi nan Limen Koht pil miya soangi magchana na wiyan yan so machabang wiya mihmi nan presence in Koht kayon tama imen ewyang kchay te imen watong chay so chicken ran wachi kayon tama kchana na wiya Kesempwalki acha mon silangan Koht amen tami songon ko suya acha nanen makalakal mon silangan Koht pokchangak mihmihdi rehn KAUN-O te mihmihdi nan presence in Koht kayo acha nanen makalakal te acha ananen sarawi wewan sarawi makalakal amen Waki wasa ko siyama acha so che makalakal mon silangan KAUN-O utan just chukak mihmihdi nan Limen Koht te nan presence in Koht amen ime Kesempwalki kchan Kesempwalki acha mon silangan KAUN-O anso karusien kchangak ko siyama acha ban bil makalakal sang ni acha ban we out te kan kcha nasen in Koht amen so bil karasarasyo mi bil men watong kchelme poin bil kak wiya men sawas na kchabang klang kapin pilio chang tama kap class na pilio mi minan kapo aschutter a pil me mi minan kapo asamin ari yamomon achabang kak kisang saminin pilo ng kapo o ut kilong pil no makalakal lale utan chabananane machachpang udagila akchabang uta autaw telong pil lalo puen kaki isang pil masamin no amen so pili chamomon kutsa achanor na kuchawiya mihmi yang rehn KAUN-O achanor pil sucho makalakal te chasiya siya momon achanor repan kak makalakal mon silangan Koht autaw tekun kchama senen Koht po ima chamor pan kak makalakal ki ima senen Koht makchaba na autaw tekun kchama senen Koht wan law na chaw taw tekun kchama senen Koht wan law na chamor repan makalakal mon silangan Koht nan exertu siralaw siluk chakak lang wasaw tami Kesempwalki ki koipil chiyang ki achanor saraw mon silangan Koht Chasuka kuya tatagan Koht yu ma achamor chu makalakal te achamor chu saraw mon silangan Koht magchabang wadag na nagsotu suralaw silu wasaw ko saya moren Moses ichipan wadagata wasaw apan songon oralabi tache wasaw ko saya me moren Moses niya sumakaw na masan yung Moses pon nana Sinai chanak pureng chanak pain watak wasaw apipan songo chiko siya tene niya sumakaw na masan yung Moses pon nana Sinai pil icheme pil masan yung Moses wasaw ap tano coach masan yung tano puksaraw masan yung wasaw tene niya suma Moses kalangata chukayo na wiya lulul umpumpulin sinye no puksaraw masan mo umpumpulin sinye nan chukayo ap eso chorong ala ari tano Moses wiya tene iban song kaila o check tano wiya wime chuga wiya lulul ap so chorong ala ari niyan sume Moses kay tong chukayo akaw no ap masan sang nan chukayo masan ni Moses kater kay tong mech kisang suchkan po wasa mihmi wasa sarawi amen repili che momon kichana na chaw memoran KAUN-O ton muya papa KAUN-O ima chero la masani Kesempwalki kichan mihmihdi nan Limen Koht tenan presence in Koht o ipil ko siya me achanur so chibangak mihmihdi nan Limen Koht ma achanur samin te achanur so sarawi ari magchaban check na nagsetu sa koskosiya te KAUN-O masani yung Moses yan kisa nga such te asoryo pwe ko wasa mihmi awiya wasa sarawi on kichail so chikapun ran wach tenan kulakach kome sete ngay mapilase song tano wiya ay sorry te such me yana nakisang na naimumno so chilipilipil mapil aklapalap kailok lipanet song suwat karusyen awiyaya cha sor kchana nakisang
Just juga kuya baba KAUN-O aku cabuye kolokol song bukan. Amen. Hari ira kayo mimen watong kechelte. Kesempwalki kechelen. Eu kupena so suka punan watch. Kayo ye imi ko su yayar menur. Makalakal tenur sarawi. Tauti sanga cewa sach. Makacaban pilata ye mihmi tinan Limen KOT. Te pilata. Uye. Memorki. Memoran KAUN-O. Memoran KAUN-O. Awiyan norio me sarawi. Awiyan norio me kasempal. Amen. So, puksarapil masani me. Just juga chan memorki. Noren santa. Kacawi bata KAUN-O. Te roch o marain. Bisa juga ke uben. Ari. Ima kayo kasempalan kechan pilata aja soangyo. Makcha pilata KAUN-O. Te pilata memoriang KAUN-O. Iche makcha ananawiya. Chasuka pilata memoriang KAUN-O ekis. Akcha pilata memoriang eusang ekis. Perki soangen memorwa chasubangkak en kara yang kecang wiya cang tawiya mihmi tinan. Presence and coach tawiya mihmi tinan Limen Koht. Puan pilto ti sanga cewa sach mi pil Kesempwalki min watong kecil. Niyan so magcabang wiya mihmi tinan Limen Koht. Te niyan so magcabang wiya mihmi nan presence and coach. Kecabila na me song che me ban kara yang so lang mente kara yang aramas men ne ban kak pupuye isang nan Limen Koht te. So la mihmi nan Limen Koht. Song magcana na wewa kume. Kesempalan kecapcan wewa kini yan so magca wiya mihminan Limen Koht ta kecau wiya mihminan presence and coach song uchen magpangkara yang kawong ngay acapan kakan pupuye isang nan Limen Koht. Ari tama wasa masani sabik. Amen. Sabik memangkara yang kawong ngay acapan kak choror sang presence and coach. Maksaban kaprela kupurachanan bukan Genesis. Wasaw ko sa yame. KAUN-O, niyanso mo KAUN-O kapikata. Aramas, apil kapikata, mochwalyo me akatan ki iten. Archaka ko sa yame, mochwalo wiya presence and coach. Porque niyanso me kapikata aramas, chebin aramas, iwasame pudikitiye aramas red mihmiyanan mochwalo. Pwe kisang ni sabik makaraki yang aramas epil koy isang nan mochwalo. Amen. So puksaraw masani me. Puksaraw katete menan Genesis riyaw iralaw riyaw niyan sumakauno kachkiti yang aramas nan mochwalo. Niyan sume kachkiti yang aramas nan moda nan mochwalo upurmak mochwalo. Pilmiya kagalik me biya yang aramas. Chepin aramas. Tene. Song ka Rusian me mihminan mochwalej. Te juga ka Rusian me mihminan mochwalej. Makakang. Ije juga mihminan warangan mochwala makumasuk cekakang. Ari kesempalan kecil yang semacam mihminan presence and coach de nan Limen Koht. Pilmiya ino kay makauno pilwiyang kecil yang semacam mihminan. Tapol me presence. Magca anana wiya o magca anana wiya. Ari magcaban sa peki yang tama KAUN-O ino kiyang kecil. Ije magcaban pilkak choror kisan presence and coach. Magcaban kaprela nan wasang watawat mi ko so yan nan Genesis so. Alal nan Genesis iralaut silu iyan so maramas sa peki yang atatama KAUN-O masan. Pagkin magcaban check mo masan and coach. KAUN-O kun masan chen nak period. Anan Genesis silu iyan so me chepelo koto tatong snake o koto pichiyati chepna ramas. Magcaban check mo nan Genesis silu saraw masani me iyan so me chepelo koto tene. Melela pach men me kumas chukak kan
puksaraw masani me liyotane so chuka koaros sa kakang I chemesis chukakang me miminan warangan mochwalo Arya kasampal kecha niyan so magchaw ya miminan presence and coach te niyan so magchaw ya miminan Limen Koht akasampal kecha nese tama kupuran kochong kecha o akasampal tam kecha nese tama inawan kochong kecha magcha na wiya o magcha so che anana wiya Pwede magchaban se tama kupuran kochong kecha I answer magchaban mga yin sapi kaya nga tama ko KAUN-O masani te tama KAUN-O inoki yang kecha-kecaan mo yan amen so puksaraw masani me niya so me chepel ko to te setano ko to nan chenesis siluo ime ko to wiya tene lekam watchman KAUN-O mangi me niya so magmabangkang agmabanduelay puksar ang sawi ramano kailaman ang chenesis seuri so wano wo KAUN-O wiyayata to wiyata aramas rasongi ayen setana tatog abang ko to pichikin kecha tabang ko to wak tamak masanan coach masani arimi ko siya kime kasampal kechan waki tamak inawan kochong kecha niya so magchaw ya miminan Limen Koht taniya so magchaw ya mihmi nan presence and coach Pwaki niya so me tane lekam watchman mangiyar mang mabangkang mabantuelay asa way rapin mano kaila mira wiya witar ni moman coach arimi ko sa yak KAUN-O kun masan chen nagperiod iya ni munchichiya men pichi kichay lag ngoto ut kiyang guwas chen mo kiyang kalalan peita amen arime kasampan kiyang kichay kasampan kin masan en coach pokchan ka kweweki o kchan ka kase na yay kupuran coach te kaita kan kupuran coach so Pwempil to tita nga siya wasach mibil kasampal kamibil man watong kachay kane niyan so mira sabi kaya nga tang KAUN-O iyan so mira choror lasang nan mochwalo Aru murin nara choror lasang nan mochwalo to murin nara sabi kaya nga tang KAUN-O so ang kay mira wiya kay yura rukurukseli ija mo macam sabi kaya nga tang KAUN-O I magsaman wiya charan rukurukseli rukurukusang KAUN-O puksaraw masani me chay chuka rukuruksang KAUN-O pwaki KAUN-O mangi wasa Russia ayaw mo na chabang rukuruksang KAUN-O me KAUN-O me komis arime Kesempwalki yang kecil te email mene oki yang kecil so chikapun ran waj Kesempwalki kecam ya mihmihdi te Kesempwalki kecam pilata ya mihmihdi nan Limen Koht ari mihmihdi nan Limen Koht iche magchana na ya pek yang tame masanen coach masani pek yang tame no one coach on kecam ani aso magchawe wa kume pek utan sa pek family kun porta ap tame ko yu Kesempwal chana na pilata the way ti sa pek porque iche me sa pek pan ki yang kecha kai wai kecha sang nan Limen Koht te nan presence and coach amen ikamele me so men kecha men choror sang Limen Koht te choror sang presence and coach po iche wasan me kayo kasampal te iwasan me kayo kaperan mihmihdi nan Limen Koht Magchaban mihmihdi na Limen Koht pilata mihmihdi na Limen Koht achaban kak lang tama kupuran ko chong kecha chaban kak lang tama kabayan ko chong acham no magchaban pilata sa pekiyang o pilata men pitoy sang nan Limen Koht chaban kak lang tama kupuran ko chong kecha iche magchaban lang utengin mo jijiyo amen so rimi menan karachigun kechay so chikapun ran watch te kakela kaki amenemen kechay ikamela lema kechay korusian kun watak nan wasa irami pil
watong chay so chicken ran wa chay mi ko siya ye mona chay chepo me a chay le benen so chicken ran wa chay bang uya che menen karach a chay memorin so lang a chay le benen so chicken ran wa chay bang uya menen karach a chay memor ari ira ko rusian me ikitarte ibil evki yang chay so chicken ran wa chibil men perki chay len bil muren a chay le benen chay bilan ki yang so mog chay len kak pen watak kataro pwe itame ire ka koskosiya porque ita koskosiya e usonga ire ka koskosiya e usong amen arime ka Kesempwalki kachangkin pen watak porque chay kosiya e me nasanen coach ka le me bangkak kakairata cham me murin solang ibilaw magchana na uyan yan so magchaw ya mihmi na Limen Koht Kesempwalki yan miya cha taimen KAUN-O Jasuka kuya mihmi tinan Limen Koht masu cha taimen KAUN-O Amen Fuksaraw masani nan so ni saklimaw Koht titane mailan patongi aban takchailan patongi aban bil patong kchay chay suka kchailan supatongi aban patong kchay porque masani ye magchailan patongi aban patong kchay takchailan kayongi aban kayong kchay ari ya chay puko niya sa magchaw ya mihmi nan presence and coach te mihmi nan Limen Koht kichana na uya kayong kichame bang na uya first step magchaban uya KAUN-O ban bil uya chachuka kchan mo che kaskasik o kcha aleti po utani ya cha tatok ti ya cha puko kchana na kchan uya first step porque puksaraw masani ya arma puksaraw masani magchan kayang iyan bang kayang kchana na uya chachuka ka uya upon kayang kcha kayang amen sorry kapunga coach iban kair kila sa bulmen KAUN-O masen me chay pile ko pen so chikapun ran watch kamelele me moch masen mi bil KAUN-O pata kalanganen KAUN-O ma mi silepen pulo yew kapilaleti o bluya me mor ke mausang masoche api mi bil me purang encourage kin ke chay niya so mag chay pilata chay dan mi memoriam KAUN-O iya chapuko kechan mihmi teacher and KAUN-O mihmi teacher nan Limen Koht te mihmi teacher nan presence and coach ari poyan kair kila testimony mo hiyo may bilmen kosiya te bilmen katete so chicken ran watch tuan kalanganen coachong ay nor ngay o ngay nor nimen kosiya porque may ibang ko siya may ibang sabungana iwiya aramas mente iwiya sulang men me niya so mi muitang cry sa muro ikaklang me manamanen coach mihmi te ikak wiya o kilang me manamanen coach wiyawi tami ko siya miya pak niya so mihmi pompe miya pak me KAUN-O piltatong kaya imur kahit anong susuway ki tami ka kuya ko kis chungay me ko chime ko chika kuya tama so che KAUN-O amen so niyan so mihmi pompe ikabele me ki pilwewe ki miya kayon manamanen coach me ikilang nawiyawi yay kamaulan soumwahu niyan so may ikapakapki an so wachi ikilang manamanen coach wiyawi may mansiyo sa pungala pagi olaman mihmi kinani somtar tayo me chay ganintan stroke ime awiyan suka kamakadi soundoarepei sang ni kalanganen KAUN-O te sang ni manamanen KAUN-O ran mi ikapakat ki ngayon manakapmen rano che atil kasinan ta sang ni kalanganen KAUN-O
kaitan che pili mo meke anso me sagin kapakat ki chan so wo che maula ab tame utani men ko suyaki poki ko to lel ni e mi sa punch lel wanan so yo men moin piluya kaitan pil moin utana uya song penai poson poki ikilang la ikin kap kapakat ki so maula ab tame utani men ko suyaki poki ngai alal wanan so yo men pilalang so mau bil ko na del mo woni bil check up lel ko tru sangan check up ki bara bil talin tang yem so mau yana na kang woni kang woni I maran tang yem I bang kang ko woni sombar kang ko woni lel sombar riau lel to so chicken na mo sai lel sombar riau sama ab tami men ko so yati men ka te gitu bang kalangan en coach ba sang muren anso mi chep tagang uni yo moin bil ai poson bil mila bon uni waki utani supang kak yan miss yan sukang uni nan raneo trilan waran uni me kang ala me bayo nane uran ab kalangan en coach waki lalwanan so yo men ipilata bil purem uya ka kan poson menta chema mo uni tami bang kang buni son ban riau abuelel wanan so yo men ipilata mi ban nuti pureng poson tama KAUN-O masani te tame masan en coach masani puksaraw masani me lupade pukaran Christ mo chay mau kula lupade pukaran Christ mo chay mor kula amen arimi men katete so chikapun rawe niyan so me ikung kang wuni yo me ban sukang wuni raneu utan akong ya ka balang yo may sipang kang wuni mang metek lakalok ari kinanana kang wuni apsang ni kamera daw poson tama puksaraw masani alan wanan suyo mi pilata benta kina sa iglesia son pariyaw mo porque mong wuni kiyang ibang kang son wuni son pariyaw sang ni kalangan ng KAUN-O me puksaraw masani machay ng poson tama KAUN-O masani utana bang puita reche ar KAUN-O masani me dipalipkan ran Christ me uyayar pariya kitsama naro machay mo kula o kachay lor kula arimi Kesempwalki pimen ng karachikin kachay boki may panchi sa pungalan so dalato so chikapunan mo chimina lalawik riyawis chukang ikasena abis chopureng may chukang muni ay mang metakti dakalog kalangan ng KAUN-O porque kalangan ng KAUN-O nga chay murta na pampuita porque mapuksaraw masani ari testimony may bilmen kairkila ay sa wasin so chikapun rano kalangan ng kumail karusian mabil bimipuan college KAUN-O ko chem kabayatang may lor kichay karusian bo kaya chay bukinan ki mong yong men wrong sa bol men KAUN-O nas amen ari ipilmen ko siya ched testimony yo bo ki piluya men ikamelele ma bang uya men sa wasong kichay karusian marong so chikapun ran watch pan uya men purem kagela ka ikamelele makaitan yung ngacheng kichay karus Tampurang men buya men kakena ka chay poson o achay perki tama KAUN-O masani. Amen. Sorry iwasay ba ni titiyan mech. Stiwa wa kitama kompil mimilala na kompil soumwahu. Te silipidipil tama kom sosobayi. Ima kayo kasampal chana na pilata poson tama KAUN-O masani tuwanis kachay. Ar kalangan ng karusian may piltachi ang Diyos usikapun ran wacho iwasay panititiyan mech chay lopano chay kapakap kina mera sa Limen KAUN-O nasen niya chay pilbuya chay tupsawun tatok ak puksaraw pilmasa ni mag chay dantek muya chay son rongorong pok chay van pil pichitipin kachay ap ima kayo kasampal kachay muya son rong o kapayata o memorki amen. So chawabanok chakapakap kalangan ng coach kalangan ng komu may suwa coach kalangan so chikapun ran watch
Katun kiyong komu song korusian mebil poita medal tapon nasen mesebil rong pene ukupene suci kapon ran watch men suwak watch kalangan apan muyamen kakela kach nor apan muyamen in peng ong ach mor men suwak watch kalangan pilnya so watch apan muyamen kakela kach poson men suwak watch kalangan Saan bil kalangan kiyong komu korusian mebil ni don college Irai lakan na vampil to tamur men suwa coach kalangan pin koming ka jin sayra rail nor. Masan yang amen rail men suwa coach kalangan. Sam sa katong kiyong komu song korusian men suwa coach kalangan men sa vilbe. Pan uyang murun match men suwa coach kalangan sa di kiyong komu sa pulnan di mamu men suwa coach kalangan. Suwa coach kalangan si katong kiyong komu me korusian denganin me korusian men suwa coach kalangan pin komu men kun sansad ke men sam. Pain ko men kun dengan ke men suwa coach kalangan. Lord tu walian tu kij korusian o kaprayang ko mu yachkatung. Ach kasabal kalangan korusian pain ko men dengan kila o pain ko men sansal kila men suwa coach kalangan ni maranach kaun. At song glory yes kaun Jesus Christ. Amen. Amen. Kalangan o iwas sa chay titiya so chikapun ran watch KAUN-O kochen kapaya tam lor wasama kami miya. Amen.